nakambe ka master Xitsonga analyst channel yeah of course namde ta khela hi papa Rhulani na timhaka ta Panty yeah so ka sala mntu of course ra ti 14 ta May ni fike ni nghena ka account ya Philani so ni fane nghena la ni fike ni vona a fika tsala this post ni nga swi twisisi ku endleka yini kahle kahle a fika tsala ku se va n'wi rhwexe Panty enhlokweni a ku the environment ya papa Rhulani is toxic and it's not fun se swa bora leswi a nga fika tsala swona so ndzameni ku search la ka Facebook ni na ku twisa ku endlekeni kahle kahle hey hana search ni fike ni kuma ti picture ta papa Rhulani mbale Panty enhlokweni as you can see I'm not sure who's the source that's why ni to vekela ti images ntsena because ni vona posted vanhu vo tala swinene I'm not sure who's the original source as you can see the yin'wana ya le picture yi mbale Panty enhlokweni loko ko duka mhaka leyi ni vhela ni ku hayi video a faka man faka hey Yisungule papa Philani as we can see yale yin'wana kwalani a ni to ku yi mbarisa hi mani Panty no a sukela kwini hey we never know ya ni hele na matimba ni hele matimba guys ni hele matimba a ma heri matimba ya mina as you can see the pictures kwalano thing ta continue hlada yeah and then manager Philani fika continue ku sesi wena a wu tlharihangi at all you are destroying him by the name of love leswi nga fika tsala swona I'm not sure ku isesiwini I'm trying by all means to keep his relevance but hey malwa shem leswi manager Philani nga fika tsala swona a hi vekele Panty liya kambe as you can see yale kwalano and then I continue papa Rhulani is a brand and the brand need to be respected as you can see kwalana I understand but you know papa Rhulani swala izama ku tikhoma because mi nga ma hihleketa image liya ndo yi kha yi khisa vanhwenyani vambirhi there is also a video andlini already swilo leswi ni ta vekela link ka top comment and then how come you post these disturbing pictures on Facebook if it was for fame eta duma sesi wo nga tiku i masesi wa kona a ni tiku i mani la nga swi endla hi manager Philani hi ndleleni research man hi ta n'wi expose nyana ka vo master TV level a ni tiku i mani a n'wi lava hi la ku n'wi tiva ku i mani even then I continue to all the fans and followers I apologize for the pictures circulating on social media ku Philani hi mina a hi vekeleni kambe picture liya nyana as we finish so hi sweswo a ni tiku mani papa Rhulani of course yi hava phone yo khata ti-pictures yi tirhisa xipolipoli so swi clear ku na nhwanyani wo karhi a nga ndla manyalelo lama ta swirhongo ngopfu swirhongo swinene yeah so previously I endle video la hi kombisa ku manager Philani hi khombelana strong about an event ka Malamulele so hi vona ku va tluve va hi hlamula as you can see ku ta ku na event hi ti 10 ta June so i mhaka kahle swinene so swi kahle swinene loko va hetele va va rhambile loko ra mi nge subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe